Заучықауы историон музейі байгом Абайты Вероника и Нефтеравдышт арм жардей тантавдишек жағганомима. Сагат Кавказы Хахон Металлургон институты студентка Невганагнау у архитектор Фалаин Айвады дархош анташтинаттайш. Аргончыжг ахам фандак ехисан барвандоной равжаршта. Рага ембалыд, якуштыта алых жон техника текондшты. Акварель, гуаш, коллаж, ама габилен. Нывканын арагончыжганы хошканы ясаштангаш дуни марайхалын, ама рашот коды тылхаштуавын. Яныфтыл бакушта фыцагам, ама дыкагам курсы ахуркангая. Салдарны выта асаш котта. Яхада куджаға автомай аная хургана Лариса Павлова яхошай равды шаражын жындарудайд, ама зау тынбужныг. Равды шталсын автоунут удонал бахар скоттон дуажы кайжағынай қауы жынзинат уди фалам шашартақштан. Уйын қалнауттан мамам автобирам Адам Арбаса узан мембалт махашта джита фандыма самай манныфта фылдар каной ама айвдар.